urupfu kuri Amerika. Urupfu kuri Amerika. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is, in fact, a tumultuous history between... Ya Rasulallah! Ya Rasulallah! Yewe Amerika we! Warabitangije. Ariko nitwe tuzabirangiza. Reka twubike amacupa. Twegura inyandiko. Reba aka kantu. Uretse kugira ubwoba se. Reba naka. Ibaze ko ibyo bitwaro ubonye muri video ukikanga. Abanyayisiraheli uyu munsi bari kuyonesha amaso yabo, bibarukaho umuriro w'amazuku, birimbura igihumeka n'ikidahumeka cyose kiri ku butaka, bisenya bikanashwanyaguza inyubako z'imiturirwa n'ibindi bikorwa remezo, ari nako binahitana ubuzima bwabo nta mbabazi. Kandi ubwo ntugire ngo abanyamerika bo barorohewe, kuko nabo ibikorwa byabo n'inyungu zabo biri mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati biri kwangizwa bikomeye, ndetse n'ingabo zabo zikicwa umusubirizo na misile na drone z'ubwiyahuzi za Iran zidasiba guhananuka mu kirere cy'ibyo bihugu kuva iyi ntambara yatangira ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026. Ibyo byose bishimangira uburyo Iran ifite igisirikare cy'ubuhangange bwose, haba mu kirere, mu mazi no ku butaka, hose barahari kandi bari tayari cyane. Taslihat ham dar راهبرد هم در تاکتیک intwaro zacu dufite, haba mu buryo bw'imitegurire n'imirwanire y'urugamba, ubushobozi bwo gufata iya mbere mu bikorwa, ububiko bunini bwa za misile ziremereye cyane nka ballistic na cruise missile, ubwoko butandukanye bwa drone, ndetse n'amato y'intambara agaba ibitero, byose byateguwe ku buryo bihuye n'intambara nini yuzuye kandi ishobora kumara igihe kirekire. Ingabo zacu zifite ubushobozi bukomeye. Ingabo zikomeye za Repubulika ya Kisilamu ziteguye neza byuzuye guhangana n'intambara yuzuye ishobora kumara nibura amezi 6, kandi ikomeye ku rwego rwo hejuru nk'urw'iyingiyiriho. Misile tumaze gukoresha kugeza ubu ahanini nizo twakoze mu myaka yo hambere, izo twakita nk'icyiciro cya mbere n'icya kabiri, first and second generation, zakozwe cyane cyane mu myaka ya za 2012, 2013 na 2014. Izakozwe mu myaka 10 ishize ntiturazikoresha na gato. Ibi biri kuba mu gihe mu myaka ya vuba umusaruro w'intwaro zacu dukora wikubye inshuro nyinshi cyane, mu gihe kiri hagati y'intambara y'iminsi 19 n'iyiswe intambara ya Ramadhan. Iran, igihugu cyihariye, igihugu cyaranzwe no guterwa ubwoba n'uburengerazuba bw'isi, igihugu kiri kurebana mu maso na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli nta gihunga, igihugu cyarwanya intambara yiswe iminsi 12 na Isiraheli, none uyu munsi nabwo kikaba kiri guisomo rya gisirikare Isiraheli na Amerika mu ntambara bombi bafatanyije batangije kuri Iran, bibwira ko itazarenza iminsi 3 cyangwa 5 bakaba bamaze kuryamisha Iran hasi ku butaka, none ikaba imaze ukwezi kuburaho gato, ndetse bakaba bari gushaka amayeri yo gusubira inyuma ngo bikure muri iyi ntambara, ariko birasa naho bidashoboka kuko Iran ivuga ko ishaka gukomeza kurwana, ndetse ko nta gahunda yo guhagarika intambara ifite. Ibaze ko bigezaho none Amerika na Isiraheli bitabaza isi yose ngo ihaguruke ibafashe kurwanya Iran. Nabo barabibonye ko bakinnye n'umuriro, bakirigiza ubugabo bw'ingwe. Bigezaho Trump noneho ahabwa urwamenyo, abandi bakamufata nk'umusazi cyangwa se uwamanjiriwe kubera ko yatangiye guhimbira Iran ko bagiranye ibiganiro bigamije guhagarika intambara, kandi nta byabayeho. Aha Trump
kwa kundi kwe yishongora cyane avuga amagambo y'ubwiyemezi. Yarifashe aravuga ati turimo gutsinda cyane ku buryo budasanzwe, nta muntu urabona ibintu nk'ibyo turimo gukora mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane muri Iran. Kandi by'umwihariko Iran iri mu biganiro kandi irashaka cyane kugirana amasezerano natwe pe, irabishaka cyane rwose, ariko bafite ubwoba bwo kubivuga ku mugaragaro kubera ko baratinya ko abaturage babo bashobora kubirenza. Nanone kandi bafite ubwoba ko natwe ubwacu dushobora kubica. Nyuma y'aya magambo, Iran yahise imwamaganira kure, ivuga ko itigeze igirana ibiganiro nawe ndetse kidateze kuzigera na rimwe yongera kuganira nawe. Iti twicyo dushaka gusa no gukomeza intambara. Umunyarwanda we atumanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Iran si Syria, Iran si Somalia, si Jordania, Iran si Iraq, Iran si Libya. Muri make si buri gihugu nk'ibyasenywe n'ibiri muri agenda ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwo iri ku rutonde rw'ibihugu Amerika na Israel bifuza gusenya kandi burundu. Gusa bagomba kubanza gutekereza kabiri, kuko ikigaragara Iran ni umuriro wo kotera kure. Amerika na Iran ni ibihugu bimaze ibinyacumi byinshi by'imyaka bikundana urukundo rutari rwinshi. Urwango rw'ibi bihugu ntirwatangiye ejo, oya, rutangirira mu mateka ya kure cyane mu 1979 igihe Iran yahinduraga ubutegetsi bwayo burundu. Icyo gihe igihugu cyategekwaga n'umwami cyangwa se Shah witwa Mohammad Reza Pahlavi, wari ushyigikiwe cyane na Amerika kuko yakoreraga mu nyungu zabo aho kwiza abanya-Iran. Shah Reza Pahlavi rero yazanaga iterambere rishingiye ku burengerazuba bw'isi, akubaka inganda, agashyiraho ubukungu bushingiye kuri peteroli, ariko abaturage benshi bumvaga ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu ndetse batabwishimiye kubera ko ngo butitaga ku muco wa Isilamu n'umuco w'igihugu muri rusange, ahubwo agakorera mu kwaha kw'abanyamerika. Imyigaragambyo yaratangiye ndetse irakomera, abaturage buzura imihanda ya Tehran basaba impinduka. Demonstrations and riots in the streets of Tehran have followed the usual pattern in that troubled country, with shouts of down with the Shah, fanatical leaders. Mu gihe gito ubutegetsi bwa Shah Mohammad Reza Pahlavi bwarahirimye, maze Ayatollah Khomeini afata ubutegetsi, Iran ihinduka Repubulika ya Kisilamu. Nguko uko Abayatollah batashakaga kugira na kimwe bahuriraho n'abanyamerika bafashe ubutegetsi muri Iran. Uwo ni wo munsi wabaye intangiriro y'urwango rukomeye hagati ya Tehran na Washington. Nyuma gato y'izo mpinduka, abanyeshuri ba Iran biraye muri ambasade ya Amerika i Tehran, bafata bugwate abakozi bayo, babamarana iminsi 444. Icyo gikorwa cyasuzuguje ndetse gikoze isoni Amerika ku rwego mpuzamahanga, ndetse kuva uwo munsi ibihugu byombi byatangiye kurebana y'ingwe, biba intangiriro y'urwango rutigeze rucogora na gato, kugeza uyu munsi ubwo bari gukocorana bumvana imitsi. Icyo gihe Iran yabonye ko bitazoroha, itangira kubaka igisirikare gikomeye kandi kigezweho, kitari gusa icy'igihugu, oya, ahubwo kirinda n'ihame rya revolution. Ubwo nibwo rero hahise hashinga umutwe udasanzwe witwa Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC. Uyu mutwe ni wari usanzwe nk'izindi ngabo zose, wari ufite inshingano eshatu: kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu, guhashya abanzi b'imbere mu gihugu, no kurwanya uwo ari we wese washaka gusenya revolution. Ibi byose byashushanyaga ikibazo nyirizina cya Iran mu makimbirane akomeye kandi yaragiye kuramba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe n'umwanzi wayo bihe byose, Israel. Ariko si bite bya Iran? Igisirikare cya Iran cyubatse gite? Gikora gite? Gifite ubuhe bushobozi? Gifite ibihe bikoresho? Misile na drone zahamuye Trump na Israel ni bwoko ki? Iki gisirikare gikoresha ikoranabuhanga rihambaye bingana iki? Ni gute igisirikare cya Iran cyabashije kwihagararaho no guhabya igihugu cya mbere gifite igisirikare cyo mu kirere gikomeye ku isi nzima, ndavuga Israel? Ni gute kandi cyabashije guhangara igihugu gifite igisirikare cya mbere gikomeye mu isi nzima muri byose, ubwo ni ku butaka, mu kirere no mu mazi, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ubundi se Iran yabifite kirimbuzi koko nk'uko Israel na Amerika babivuga? Ubundi niki cyayimaze ubwoba bene aka kageni? Reka twubike amacupa, twegura inyandiko, tubiganireho.
kora subscribe nonaha kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugeza inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar. Dushime. Ushatse unyite D7. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ubusanzwe igisirikare cya Iran kigizwe n'ibice bibiri cyangwa se ibyo twakita nk'amashami abiri. Ifite igisirikare gisanzwe Regular Army kizwi ku izina rya Artesh, ushatse wanakita Islamic Republic of Iran Army, igisirikare cya Repubulika ya Kisilamu cya Iran. Ikagira kandi nanone ikindi gisirikare kizwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Artesh twakita nk'igisirikare nyacyo cya Iran gisanzwe, yo yita cyane ku bijyanye n'intambara zisanzwe no kurinda ubusugire bw'igihugu. Yo yita cyane ku kurinda imipaka cyangwa se inkiko z'igihugu, ikita cyane ku kwita ku mutekano n'ubusugire bw'igihugu, ikaba ifite ingabo zo ku butaka, mu kirere no mu mazi. Mu gihe IRGC yo ari igisirikare cyane cyane gishingiye ku ngengabitekerezo cyangwa se ku mahame, gishinzwe cyane ibijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byo mu karere. Nari nabikubwiye nyine ko ifite inshingano zo kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu, ikigiramo n'andi mashami nk'umutwe wa gisirikare wa Basij, ndetse nayo ikagira amashami yayo ku butaka, mu kirere no mu mazi. Imibare ivuga ko igisirikare cya Iran cyose hamwe gifite abasirikare babarirwa mu 960. Uko imyaka yagiye ishira, IRGC yabaye igisirikare gikomeye kurusha igisirikare gisanzwe cya Iran. Artesh igagira imitwe nka Hezbollah yo muri Liban, Hamas yo muri Palestine, Abahuti bo muri Yemen n'indi mitwe itandukanye yo muri Iraq na Syria. Uko niko Iran yatangiye gukoresha uburyo bushya bwo kurwana buzwi nka proxy warfare. Aho kurwana na Amerika na Israel imbona nkubone, Iran ihitamo gufasha indi mitwe mu bihugu bitandukanye kugira ngo izayirwanirire mu mwanya wayo. Nk'ubwo muri Liban hari Hezbollah. Uyu mutwe ufite misiri ibihumbi n'ibihumbi zerekeza muri Israel, ndetse n'uyu munsi Israel n'uyu mutwe bari kurasanaho. Muri Gaza ho hari Hamas. Muri Yemen hari Houthis cyangwa se Abahuti bashobora kurasa ku bwato bwa Amerika cyangwa kuri Saudi Arabia. Aba bakorera cyane mu mazi. Muri Iraq na Syria naho hari indi mitwe myinshi itwara gisirikare. Iyi mitwe yose ihurira ku kintu kimwe: gufashwa na Iran. Ibi biha Iran inyungu ikomeye, kuko iyo habaye intambara ntabwo ibizazirwana yonyine. Iyo ifite imirongo myinshi y'intambara icyarimwe, umwanzi agaterwa ku mpande zose. Ku byerekeranye n'ingabo zo mu nyanja, Iran nayo yakoresheje amayeri adasanzwe. Ntabwo ifite amato manini nka aircraft carriers za Amerika, oya, ahubwo ifite amato mato menshi cyane yihuta bihambaye, atwara za misile n'ibisasu. Aya mato ashobora kugota ubwato bunini bwa Amerika icyarimwe nk'inzuki zigose inyamaswa nini. Ubu buryo bwiswe swarm tactics. Iyo amato mato yihuta arenga 100 kuzengurutse, biragorana cyane ku bwato bunini bubasha kuyahagarika yose. Niyo wakubita bumwe, ariko ubundi buba bwamaze kukwegera no kukugeraho. Ikindi kintu gikomeye Iran ifite ni Strait of Hormuz, umuhora wa Hormuz. Aha ni ahantu hato cyane ku nyanja, ariko haca hafi 1/3 cya peteroli y'isi yose. Ni ukuvuga 20% bya peteroli yose ikenera bituruka ahangaha muri uyu muhora wa Hormuz. Ibi bivuze ko Iran iramutse hafunze, ibiciro bya peteroli byahita bizamuka cyane, ubukungu bw'isi bugahungabana. Ibi bituma Iran igira imbaraga za politike zikomeye, niyo yaba idafite indege nyinshi, ariko izi ko hano ifatiye isi runini. Ibyo bikayiha ijambo rikomeye. Ibi Iran yaranabikoze muri iyi ntambara, kubera yuko tuvugana yamaze gufunga uyu muhora wa Hormuz, aho ubu nta bwato bwemere kongera kunyuramo uko bwiboneye, keretse gusa Iran yabuhaye uburenganzira. Ubu tuvugana hari ubwato bwinshi bw'ibihugu bitandukanye birimo n'ibya Amerika, Iran yafatiye ari ahantu. Abanyamerika bagerageje gukoresha imbaraga ngo Iran ifungure uyu muhora, ariko byaranze. None birirwa hamagara OTAN n'abanyaburayi ngo baze bayifashe gufungura uyu muhora wa Hormuz, ubucuruzi bukomeze, igiciro cya peteroli cyongere kigabanyuke, ariko abanyaburayi na OTAN muri rusange baramwihoreye. Mu kirere naho, nubwo indege za Iran zishaje ugereranije n'iza Amerika, ariko Iran yashyize imbaraga muri air defense systeme y'ubwirinzi bw'ikirere.
yubatse za radari zayo bwite, yubaka misile zirasa indege, ndetse igura n'izindi zimwe na zimwe mu Burusiya. Intego si ugutera kure, oya, ahubwo ni ukurinda ikirere cyayo kugira ngo umwanzi atakinjiramo byoroshye. Kuri ibi byose hiyongereyeho n'intambara y'ikoranabuhanga. Iran ifite itsinda rikomeye cyane rya cyber warfare, itsinda rishinzwe kurwana intambara z'ikoranabuhanga. Mu myaka yashize, Iran yagabye ibitero kuri za mudasobwa z'ibigo by'ubukungu, ingufu n'inganda mu bihugu bitandukanye. Muri ibi bihe tugezemo, intambara ntabwo ikiri amasasu gusa, ahubwo mudasobwa, internet n'amakuru yibwa mu ibanga rikomeye biri mu ntwaro zikomeye z'intambara. Ibyo rero ni ibintu Iran yasobanukiwe kare cyane. Hari n'ikindi kintu gikomeye kandi giteye ubwoba: umubare w'abasivile benshi bashobora kwinjizwa mu gisirikare. Iran ifite umutwe witwa Basij Militia. Aba ni abaturage basanzwe rwose, ariko batojwe ibya gisirikare. Mu gihe cy'intambara baba bashobora kuba amamiliyoni bakajya ku rugamba. Bivugwa ko Basij ifite abarwanyi barenga miliyoni 11. Aba bose rero iyo bongeye ku bandi barwanyi bagera hafi kuri miliyoni bagize igisirikare cya Iran, bihita bihindura Iran igihugu cya mbere gifite abarwanyi benshi ku isi nzima. Ibi bituma igihugu kigira ubushobozi bwo kwihagararaho ndetse no kurwana igihe kirekire mu ntambara. Ibi byose rero bishyize hamwe, usanga Iran itubakiye ku gitekerezo cyo gutsinda intambara mu minsi mike, oya, ahubwo yubakiye ku gitekerezo cyo gutuma intambara iba ihenze cyane kandi ikamara igihe kirekire ku buryo umwanzi yayitinya. Ni nk'umuntu udafite imbaraga nyinshi ariko ufite amayeri menshi, ku buryo n'umuntu umurusha imbaraga atinya kumutera cyangwa kumurwanya. Birasa naho Iran iri kurwana intambara yo guhombya no gukenesha Amerika. Nibyo, kubera yuko misiri imwe ya Iran yashoye ibihumbi 20 by'amadolari kugira ngo Amerika ihagarike ikoresha ubwirinzi bufite agaciro ka miliyoni 1 y'amadolari. Kandi ubwo noneho hari drone imwe cyangwa misiri imwe ya Iran, misiri imwe irashwe y'ubwirinzi ifite agaciro ka miliyoni y'amadolari. Iyihusha bivuze ko drone imwe cyangwa misiri imwe ya Iran ishobora kuraswa na misile y'ubwirinzi imwe cyangwa 2 cyangwa 3. Ubwo miliyoni 3 z'amadolari zikaba ziragiye kuri drone imwe cyangwa misile imwe ya Iran itarengeje ibihumbi 20 by'amadolari. Ibaze nawe icyo giciro. Iyo ntambara wayirwana igihe kingana iki? Birasa naho umugambi wa Iran no guhombya Amerika no kuyikenesha yamaze kuwugeraho, kubera ko butuvugana iyi ntambara itaramara byibura n'ukwezi kumwe, Amerika imaze kuyikoresha amari hagati ya miliyari 12 na miliyari 18 z'amadolari ya Amerika. Bivugwa ko mu minsi 6 ya mbere yonyine Amerika yari imaze gukoresha miliyari 11 na miliyoni 300 z'amadolari. Ikigo Center Strategic and International Studies CSIS kivuga ko muri iyi ntambara Amerika buri munsi ikoresha miliyoni 891 n'ibihumbi 400 by'amadolari. Aho ni ku munsi umwe gusa. None Iran iri kugaragaza ko idashaka ko intambara irangira vuba. Iramutse ikomeje kamara nk'amezi 5 cyangwa 7, Amerika yaba imaze guhomba amafaranga angana iki? Birasa naho intego za Iran zo guteza igihombo Amerika yamaze kuzigeraho, kubera yuko mu minsi ishize mwarabyumvishe ko Trump yatakambiye inteko ishinga amategeko ya Amerika ayisaba ko yamwongera miliyari 200 z'amadolari nka bije yo gushora muri iyi ntambara, kubera ko bije bari barateganyije bateganya ko iyi ntambara izamara iminsi 5 yonyine yamaze gushira. Iyi niyo mpamvu rero y'abayobozi ba Iran bavuga bati nimudutera tuzabasubiza, ntabwo bavuga ya magambo ya politike, oya, baba bazi ko bafite misile zishe munsi y'ubutaka, drone ziteguye kuguruka ku muvuduko uhambaye, amato mato ategereje kujya mu nyanja, n'imitwe myinshi iteguye kurwana mu bihugu bitandukanye. Ibi byose rero nibyo bituma abanyamerika babwira Donald Trump ko mbere yuko atera Iran yagombaga gutekereza kabiri, kubera yuko gutsinda Iran birashoboka, ariko kuyitsinda ku giciro gito byo ntibishoboka. Mu ntambara z'iki gihe hari ibihugu byiringira indege, ibindi bikiringira amato, ibindi bigashingira ku basirikare benshi. Ariko Iran yo yahisemo inzira itandukanye. Yahisemo ikintu kimwe cyonyine: misile. Kuko abayobozi bayo bumvaga neza ko batazigera bangana na Amerika mu kirere cyangwa mu nyanja. Nta bushobozi bwo kugura indege zihenze nka F-55, nta mafaranga yo kubaka aircraft carriers nini, ariko hari ikintu kimwe bari bazi neza kurusha ibindi: misile imwe ihendutse ishobora gusenya indege y'agaciro ka miliyari. Iryo ni ryo hame ryabaye ishingiro ry'ubwirinzi bwa Iran.
mu myaka irenga 30 ishize Iran yubatse uruganda rwayo rukora misile kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Abahanga bayo benshi bize mu ibanga batangiye kwigana ikoranabuhanga ry'Abashinwa, Abarusiya n'Abanyakoreya ya ruguru. Ariko imyaka yagiye ishira ntago bakiri abigana gusa, ahubwo batangiye no guhanga udushya twabo, batangira kurema misile zabo bwite. Uyu munsi Iran iharwa ko ari ifite ububiko bwa misile bunini kurusha ibindi bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Izi misile kandi ntizisa, zifite ibyiciro bitandukanye cyangwa se generation. Buri yose ifite inshingano zayo zihariye ku rugamba. Bavuga ko bafite misile zo muri generation zigiye zitandukanye cyangwa se imyaka zakozwemo. Bafite generation ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu kugeza nko ku ya karindwi. Bivuze ko misile bakoze kera cyane baracyazifite, ndetse n'izo bari gukora muri iyi myaka ya vuba aha nazo zose ziracyahari. Muri iyi ntambara byavugaga ko bari gukoresha misile za kera cyane za generation zabanje, ko bataragera ku nshyashya. Gusa muri iyi minsi noneho barahinduye, bari gukoresha izindi misile Abanya-Isirayeli babonye bwa mbere. Bivuze ko bashobora kuba batangiye noneho gukoresha izo misile za generation nshyashya. Muri izo misile bafite zifite inshingano zitandukanye. Hari izo kurasa hafi zigenewe ibirindiro biri mu birometero 100 make. Hari n'izo kurasa kure zishobora kugera mu bihugu biri hakurya y'inyanja. Hari zigendera hasi zitabonwa na radari. Hari n'izivugwa ko zigenda ku muvuduko urenze uwijwi, izizwi nka hypersonic. Misile ya mbere yamenyekanye ni Shahab 3. Iyi niyo yahinduye imitekerereze y'akarere kose. Ishobora kugera ku birometero biri hagati y'1300 n'ibihumbi 2000. Ibi bivuze ko ishobora kurasa kuri Israel, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain no mu birindiro hafi ya byose bya Amerika biri mu karere. Iran yaranabikoze. Yarashe ku bihugu byose byo muri aka karere bicumbikiye ingabo za Amerika. Iyo Shahab 3 irashwe izamuka cyane mu kirere, ikagenda yihuta cyane kurushijwe, hanyuma ikagwa ku ntego cyangwa se kuri target. Ifite umutwe wa misile cyangwa se igisasu gishobora gusenya inyubako nini cyangwa se ikirindiro cyose cy'ingabo. Nubwo atari ifite ubuhanga buhanitse cyane mu kugena higwa, umubare wayo mwinshi niho utuma ibambi. Iyirashwe iza ari imwe, ariko hagera mu kirere ikishwanyagurizamo udutwe twinshi twa za misile, bityo bikagorana kuzihagarika zose. Gusa ariko Iran nihagaririye aho. Yaje gukora yitwa Fatah 110, misile ntoya ariko ifite ubushobozi butangaje. Mu gihe Shahab ishobora kurasa ahantu hanini, Fatah yo ishobora guhitamo ahantu hato hato cyane nk'ikirindiro, ububiko bwa lisansi cyangwa se indege zihagurukira, ikaba yaharasa neza idahushije, igamye intego. Ibi nibyo bita precision strike. Mu ntambara z'iki gihe guhamya neza nibyo bifite agaciro kuruta kurasa kure gusa. Misile imwe ihamije neza intego cyangwa se ihitinze target ikarasa igenewe, ishobora guhagarika igisirikare cyose. Iran yakurikije yitwa Kiri, misile ikoresha lisansi ariko idasukika, ahubwo ifatika cyangwa se ikomeye, ibyo bita solid fuel. Ibi bisa n'ibintu bya tekinike, ariko mu by'ukuri bifite inyungu ikomeye cyane. Misile ikoresha lisansi zisanzwe zibisukika cyangwa se liquide zisaba igihe kinini cyo kuzitegura mbere yo kuzirasa, ariko ikoresha iyi lisansi ya solid yiba yiteguye ako kanya guhitiraswa. Ushobora kwirasa mu minota mike cyane. Ibi bituma bigorana cyane ko umwanzi ayibona mbere y'uko iraswa. Ni nk'inkuba ikubita utayiteze. Nyuma yaho Iran yinjiye mu bundi buryo bw'intambara bwo gukoreshwa ibyitwa cruise missile. Izi zo ntizamuka cyane mu kirere, zigendera hasi cyane zikurikira ubutaka cyangwa se inyanja, bigatuma radari zitazibona neza. Zishobora kunyura mu misozi zigahindura icyerekezo, zigacika ubwirinzi. Ubu nibwo buryo bwakoreshejwe mu bitero byibasiye inganda za peteroli muri Saudi Arabia mu myaka yashize. Abantu benshi baratunguwe. Ubwirinzi bw'ikirere bwari buhari, ariko ntibwazirabutswe. Icyo gihe isi yose yatangiye kumva ko Iran ifite ubushobozi burenze uko babitekereza. Gusa ariko ikindi kintu cyateye ubwoba isi kurushaho ni drone za Shahed. Izi si drone zisanzwe, ni indege nto zitagira umupilote, zitwara ibisasu zikagenda buhoro, ariko zifite ubwenge bwo kugera ku ntego. Igiciro cyazo kiri hasi cyane ugereranije na misile zisanzwe. Ibi bituma Iran ishobora kuzikora ari nyinshi cyane.
izi izohereje ari 10 cyangwa se 20 cyarimwe ubwirinzi bw'umwanzi burananirwa, niyo warasimwe izindi ziragucika, ninko wagerageza kurasa isazi imwe mu gicu cyaza amagana. Izi rero nizo zizengereje cyane Isiraheli ndetse n'ibihugu byo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati Iran hirirwa irasa umunsi ku munsi. Iran kandi ntabwo irangiriza mu kubaka izi ntwaro gusa, yubatse imijyi y'intwaro munsi y'ubutaka, mu misozi hacukwe tano cyangwa se ubuvumo burebure cyane, bashyiramo ibyumba binini bisha misira magana. Ibi nabikubwiye nibyo bita missile cities. Intego ni imwe, ni umwanzi yatera akoresheje indege n'ibisasu byinshi ntashobora gusenya byose. Buri gihe hazasigara izindi zihagaze zitegereje gusubiza. Ibi biha Iran ubushobozi bwo gukora ikintu cy'ingenzi cyane mu ntambara, gutuma umwanzi atinya gutera, kuko abizi ko niyo yatsinda ariko azahomba bikomeye. Iyo ntambara akayitsinda ariko igasiga imukenesheje bihambaye. Iyo witegereje rero ibi byose hamwe usanga misile za Iran atari intwaro zisanzwe gusa, ni politike, ni ubutumwa, ni uburyo bwo kuvuga ngo nimudutera muzishyura igiciro kinini cyane. Ibi byose nibyo bigira igisirikare cya Iran icy'ubuhangange bwose no gutinywa n'ibihugu byose byo ku isi, kubera yuko n'ibihangange bibiri byagerageje kwishotora no kwitera. Ubu tuvugana biri kubyishyura igiciro gihambaye bitigeze bitekereza, ndetse biri guhura n'igihombo gihambaye bizamara imyaka itari mike birwana no kukikuramo. Wakoze kudukurikira. Uyu niwo musozo w'icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Twavugaga ku buhangange bw'igisirikare cya Iran n'uburyo gitinyitse mu ntambara. Wakoze kubana natwe. Kora subscribe aka kanya kugira ngo tutazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar. Dushime. Ushatse unyiteho D7. Naho butaha. Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion. Umva kakano. IBTC Film and Design School yabazaniye promotion idasanzwe. Ubu wakwigira huri uciye kuri wa3 akadomo IBTC akarongo gatambitse e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa ukabushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa udusure kuri wa3 akadomo IBTC Film School akadomo AC akadomo rwa. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma
bukajyana no gukora neza kwayo. Muri quick cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.